Hello viewers, na pon sabin kazana salam khan pi tuni ni khwa he PSG versus Montpellier kichim ni khwa Mbappe ama chandan ke ma ngai dan ne khat hen sen kating chule Neymar le Mbappe ama te ni ki ka ichan ge relationship hoyam hoilo ham chukit le PSG and Neymar zu do num dan ti hilowa Mbappe and Neymar hi zu do num dan ti chu ne khat hen se utin Montpellier to akichip ni khuwa he penalty ni mu hin akipat na pena Mbappe na la hin api in mi sa hitai akum ta poi abana he Neymar na kila in ball so kila le Mbappe hunyan ball so hung thu min hen la Neymar na na pipon Neymar na pen ko la khom tai video hayo imode hi en ichan ge ya hi chi match asu amate ni kika superiority sungnung na ding khat he ichan ge ya kimudo ham ti so yesu kevin promising counter attack khada Mbappe ama pass aki pi lo zia thasita reaction hiti abola thasita luhang ta uma bola dal lo dan sung thuwa su ke ma ngai dan thakhan sing ka te hicha hi vitin han ball hi hen pui hen ahin puin kino chala hen pui la left langa he Mbappe ong ahi wa on wa nga he defender khat to hen close ke de hen right langa he Messi umna lang so space jong alin en shooting la defender to aki gamla inse aso within hand Messi so pass api ji aso Mbappe so thailo heta lung hang heta aji so amason te ki pihan ti so hen ai wang helanga space alin a hi ja so Messi so api en Messi aman an puya la hi si goal scoring opportunities hen Messi an pi para so Mbappe akinga danin bolong andal tapoy hichi chan hi evera hala professional modan nan so iti se dham anadal pai han lang hila Messi hakimi pi hen hakimin zero angle ko na mo khet jeng jasi na lai hen hilang sai langa open space a goal langa goal maya api the hi wanga so a khet jeng aman no hicha a khet masanga so Mbappe so left langa so nan sai han lang hila goal khum na ding chance ane ki aji so hakimi to amate ni relationship ho in hakimin pass api te ama thai lo phata so ama nong zero angle ajiep jeng hen goal khum ding chance daw ai ki jeng hen amasanga open space a Messi sum pilo hela man mo khet jeng hen chi so hen tin chan su iver a hoi pon penalty Messi ama zala penalty khat hen mo ket oven a hela second penalty so aga kila akit wen first penalty I miss hetan Mbappe hen second penalty so aga kila akit Neymar hen ball hen kila amasat heta akila amasat a gachi Mbappe he gachi Neymar ko hen ball he ki thu me video footage so se mo so ke hen ela Neymar hen api pon hichi Neymar hen api masanga he Messi he aga ta kha pa ki iti sedam Messi he aga ta kha pa ki Messi ta kha pa donom dal hila akilit sa dan ama sina ki ball the sa dan pa so iber ahla avet ho hi ben Messi no iti sedam lu ta hi ti avet jeng hanna iber ahla innocent de hi wa so malung gelan so mizana mi respect na poiti so gel mai thai Neymar ko ma bola ga thum Neymar na pita pon Neymar na komin hichi akuma 5-2 aso akichai wanga so dressing room hi chan ge ya ama ho ke ka he boi hamiti la dressing room hi ama ta ni Neymar chuten la Mbappe ama ta ni hun ki zone tu he ti we new so se ver ala aki zone tu na lo han a khan ta we aso khan wa je so bottle ho yang chal lang la jeng dan hen ki tom hon dan chunung de ngaki chu honen PSG koi pen he azu do ading ham ai lo la Mbappe he decision making board la ai pang hen ama contract sign up na wa so tin la aman coach so ya he aman aki chu the he he chang ya so thane na pi hen ting pera se nga so Messi he problem he pon PSG ya tu to problem he Neymar chule
Mbappe amate ni kika kichungnung na khat hi na denga he amate ni kika he apoi hlen PSG dressing room yong anum thei tapon amaho dressing room yong kina ana chutin le party chuma khomna ti ho hi kitan marle Mbappe amate ni kitu lo ja hi PSG su yong he ke ni hu ki su te ding en omen na halung gel hin seven na Mbappe chung changa na hon ipingai dana ne yom anu ya komena ye to ke te